Ngan dia mau malingakan pas taruh. Ngan kini toko lireng Cina tak alabat. Bukan. Sarat ada orang lebat sekali saya minta rokok. Biasa lebat apa orang lebat. Bu, main ngakak tuan poges roh. Nakin Pak Ambu pentai rokok. Sambian kak tuan. Demam kak tuan. Ini cerak jen sehat sampean kak tuan. Jen lempo apa? Jen gawat apa aja? Kun pada si tak pentak kari. Aku nelpon pak. Kun belum ketemu. Segi lagu kakek. Belum ketemu lagu dengan dia. Apa kun pada saya pentak aja? Minta apa? Ing ani kana nikah. Kau les tak kuat sampean kak tuan. Baik hati dan tidak sombong. Jarang saya ikan di awal manusia dengan dia. Aduh, kapiaki itu li kebele. Minta apa marah. Anjang kok kayak minta rokok kak tuan. Ken maringakan kibu tak kok rokok sekali ngak kini toko lireng Cina tak labung pas buka. Jagi food. Kapan parlo deba-deba saya temu. Orang Cina apa saya capo. Kok mun rokok tak ngibah kalau pai. Ya mun tak ngibah rokok beri pesen tak pernah apa kak tuan. Sampean kan pelak baik hati. Nilai kapiaki pun ketemu. Kok tak teke pula nak minta deire. Ya, lah beli TV. Tak apa ki kak tuan. Pun tanda yalah. Yenten punten ndak kak tuan. Iya, iki kok kun tak kira ubah pikiran. Sekarang kok kak tuan ki. Sampean kan mak kak tuan miat ada. Kok mau liah beli demah kan tang rumah aja ya. Oh engki. Dari di mah? Dari sabar yalah. Kok tak lagi nak kok mau liah. Kapiaki saya tanya ki. Oh engki. Sekarang kok kak tuan menterat los Malaysia. Salah apa sarung sebar. Are nyoros apa meli rokok are. Aja dan TV je sengkan mah. Mi agra rokok ah. Bu, pikir ki. Rek, ambo rek. Rek, ambo rek. Udah put. Nginjem motor ah sekecek. Demah. Kele meli ah. Beli apa? Beli rokok sekecek Rek. Tapi kau lo berani perlu put. Iya Rek nginjem make meli rokok iya dina aja sekecek. Kena jalan je sengkan ah. Mungkin dia mencerai kampus naban aja sekali. Yalah ya re. Kor sekecil ongku lah jak akal takal. Iya Rek meli rokok lah dan tewa di sejo sekecek. Launan mari cuci jang. Kita tak. Dalam mak, tadi lagi yang keluar. Ada burung beng. Bah, ini burung. Kok karena cincin benar kan nak? Cak masalah na sepeda na tada. Yang cem bi fudi bulat alam dateng. Kok tu le cermet saya dente. Coba kerek. Jelas tahu pudinga juga kibrin ngincam. Coba pudi mau ngincam juga. Mau ngincam kulakku datang malam. Mau ngincam malam datang kulakku. Bingko lah tak ibaki pen. Bingko le kebala jengkok keluar. Ku tak kake tahu tibi dari rumah fudi. Muncam makila tak ibaki pakku na palpal. Pas derem repen. Tahu. Pudi jadi lakar tandi ahlak kongku. Muncam ngincam pas ngalak sakar betibi. Tak mikir ka walau na orang. Tayi pen. Mun tak beri temakin cerai. Muncam ngalak segempang ah. Ku sekalian dukale. Cereng libalian. Pas cermet mun de ire. Ku kening kapar lo belak kamun fudi. Jangan tahu masuk sakan jana melolo. Rokok me ben. Dah. Cari fudi. Mayu. Hari amun rotorot jangan tidak. Tanya biar aja. Apa yang apa ngibare? Mulai berdurap serama belak karua. Lala, doki korogen di orang temen beda apa? Bismillah sekuliah re, cek korogen masalah ngandu ya. Mika. Ayo. Bedatul. Sampai rokok nih. Ngampung di Nadul. Rokok rin nabi sabar. Ngampung di Nadul euy akan takut rokok anyar. Dul. Aduh, nak pada budi. Hari kau sebentar rokok mana dah. Mana rokok gula landek kecil pas. Dari di mana? Kalian jalanan. Pusing tadi rokok. Mau nanti rokok minta dul. Ilang rokok dah.
Cek lem andul. Tarik sis semongko. Cara. Ndak sih ya. Ya. Nyaman tuh, Bud. Nyaman dul. Tak iya, apalagi oleh ning ngampong. Ya iya dul. Cangkok tang gua ambu sa rokok kakek. Betin semele sambu. Kira. Ara apa dul? Cangkok tang gua ambu sa rokok kakek. Betin semele sambu. Anu dul. Mun melihat TV jo rasanya tak nyaman. Kayak mun ngampung nyaman ditawar apa tuh? Ada yang tak nikah pas ada rokok. Tambu sekali, apa sepus. Kok ki mau lewat ya? Mulai dah madul. Mau lian di parlo are. Anu dul. Ki minta rokok dul. Iya deh. Minggu lagu dua, Bud. Are bendeki dul tak kongko mana ngakan do ya. Cak anu dul. Mun mari ngakan pas tak rokok bilih ngak kene pentong pengkina tak ada bondo. Bukan. Aduh, Bud diri. Aju. Sebentar miu. Jadi ini dulu kerangkong dulu ya. Ya. Kode. Aji ya kaki sing ngucak sekecil. Ari yang kok lemu lere, kan dia perlu kadul ki buru. Aduh, banyak alasan. Muncam-muncam bagena, cak orang yang di TV. Kaki siapa? Kami kaki serem kira. Jangan kau tangi jam tinggal. Rem kira air. Aduh, kaki ngincam kasih kemapain lah pada. Cak inu mano. Ambu kaki. Riki si Andi taruh kira ngang kaki. Kaki tanu Andi punya rem kira. Ambu Bud. Kaki kan lakar iya. Kaki mun parlo bae ke kancane sare. Ki mun kancane si parlo tak tolek lekap. Kaki mun ngicam-ngicam koreng ji begena. Cengala sekarep TV takut bi orangnya ke parlo. Kepala pecucur male kancane tadi dendean. Mun kancane kaki ngerti ke kaki pengerti ki ke kancana. Cek bae kempang kance dia. Takut kaki tak padu ben kancana. Kemudian. Pudi jidul. Kilo ngincam sepeda ngucak sekecil melihat rokok tak lem dateng. Singkok keluar ban pendi tilai peburu. Aneh gila kayak kunci tandi rokok, Bud. Tang rokok saya pas kalau akan dua. Jangan kau kene mandul lari pone beri katuan pogas gila dul. Ngambung di kaki jangan kok. Dia kancak orang ngaco. Irik melihat rokok dan tewa di sujud sekecil. Launan mereka cuti. Aduh, aku tak. Ngandi yang mari ngakam pas taruh. Dia muncam-muncam koreng pegena. Cengala sekarang TV takut biar.